Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kalampung football kabahe do hapo West Khasi Hills District kabalatip kum ka Invitation Knockout Football Tournament 2023-24 kabala penyai daga new Nongstoiñ Sports Social and Cultural Club kan sedang no hagasngi thodieng jong katayo ka Shipho Tarik Risau Arajar Arpulai kata hapdeng ka Kanchenjunga FC persya ya ka Ribhoy United FC. Laban kedua hang ni bakat kum ke jing penbaik program jong ka NNSSCC la yoi ya ka kerteng jong ka Jamshedpur FC ka ban yakun nengkong persya ya ka Ribhoy United FC. Henrei nak gidau ki bemla ban kiar ka kanhoni lek kai jong ka Jamshedpur kamla syu banwan kumta kala Bujli daga Kanchenjunga. Kani ka kanhoni lek kai Kanchenjunga FC na Siliguri West Bengal kala wan poi hapo sor Nongstoiñ menta ka sngi ka khandai tarik unai wing na ka bentaban penkre ban ya aireng persya ya ka kanhoni lek kai jong ka Ribhoy United FC hag lempung lasai ka sngi ka ban long hapo ka madani lek kai jong ka snong new Nongstoiñ. My name is Anish Rai. I'm captain of KFC. हमारा टीम वेस्ट बंगाल से है, टीम नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग से सिलगुड़ी. हमारा टीम बहुत क्या बोलते हैं, यंग प्लेयर को टैलेंट को निकालते हैं ना, इसलिए बाहर आए खेलने के लिए तो लड़का लोग को चांस मिलेगा अच्छा. हमारा तरफ से तो अच्छे प्रदर्शन करेगा तो जीतने के लिए आए तो 100% खेलेगा, जो जीतने के लिए कोशिश करेगा. हम लोग इतना दूर से आए तो परफॉर्मेंस भी अच्छा ही देगा, इसलिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए, वही बात बोलना चाहता हूँ.